Hey teman-teman, ketemu lagi bersama aku teman-teman. Yang belum unsubscribe jangan lupa di subscribe ya, dan juga menyalakan tombol lonceng teman-teman. Oke teman-teman, ikuti aku yuk, kita berburu mainan ondel-ondel dan juga teman-teman. Oke, langsung saja yuk teman-teman. Wadidaw, ternyata aku telah menemukan banyak mainan teman-teman. Wadidaw, mantul ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita review teman-teman. Wadidaw, ternyata di sini ada ondel-ondel pocong berwarna pink teman-teman. Mantul ya teman-teman ya. Wadidaw, mantul. Dan di sini juga ada apa lagi ya teman-teman ya? Oke, yang mana dulu ya? Wow, ternyata di sini aku telah menemukan mainan Vespa berkarakter Doraemon teman-teman. Mantul ya teman-teman ya. Oke, kita tes saja langsung ya teman-teman. Wadidaw, mantul. Oke, langsung saja ya. Di sini juga kakak telah menemukan anak ayam teman-teman. Wadidaw, mantul ya teman-teman ya. Wow. Dan di sini juga kakak telah menemukan topeng Manihes teman-teman. Wadidaw, mantul ya teman-teman ya. Topeng Manihes ya teman-teman ya. Wadidaw. Di sini juga kakak telah menemukan topeng ondel-ondel Bang Jali teman-teman. Si muka merah teman-teman. Mantul ya teman-teman ya. Wow. La 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 la. Di sini juga kakak telah menemukan muka ondel-ondel teman-teman. Wadidaw, di sini ada ondel-ondel si mama cantik teman-teman. Wadidaw, mantul. Dan di sini juga kakak telah menemukan mainan bebek teman-teman berwarna merah teman-teman. Mantul ya teman-teman ya. Wow. Di sini juga kakak telah menemukan mainan. Wow, ada topeng Batman teman-teman di sini. Mantul. Wadidaw. Dan juga di sini kakak telah menemukan topeng Hulk teman-teman. Wow, mantul ya teman-teman ya. Wadidaw. Dan di sini kakak juga telah menemukan ondel-ondel. Wow, ondel-ondel pocong teman-teman. Berbaju warna kuning teman-teman. Ngeri aku teman-teman. Mantul. Di sini juga kakak telah menemukan karakter Vespa. Wow, berkarakter bebek teman-teman. Mantul ya teman-teman ya. Wow, kita jalankan ya teman-teman. Kita tes. Wadidaw, mantul. Wow, dan di sini juga kakak telah menemukan topeng ondel-ondel si muka putih teman-teman. Wadidaw, mantul ya. Dilihat-lihat kayak kesatria ya teman-teman ya. Mantul. Dan di sini juga kakak telah menemukan burung merpati berwarna abu-abu teman-teman. Wadidaw, mantul. Dan di sini kakak juga telah menemukan wow, Vespa berkarakter. Ayo tebak siapa yang tahu namanya. Mantul ya teman-teman ya. Berwarna pink teman-teman. Wow, mantul ya teman-teman ya. Oke, kita tes ya. Wow, mantul. Dan di sini masih ada satu lagi teman-teman. Topeng Joker teman-teman. Wadidaw, mantul ya teman-teman ya. Oke, segitu aja video dari kakak ya teman-teman ya. Mantul, kita telah menemukan banyak mainan dan juga banyak ondel-ondel teman-teman. Wadidaw, terima kasih ya teman-teman ya. Jangan lupa di like, share, subscribe dan juga komen ya teman-teman ya. Menyalakan tombol lonceng. Dadah teman-teman.